Televizija Pink juče je ubedljivo bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. Sa udelom od 21,48% naš program je pratilo skoro isti broj ljudi koliko i televiziju PST i B92 zajedno. Najgledaniji smo među ženama, ali i među muškarcima, među ruralnom, ali i urbanom publikom, u Beogradu kao i u ostatku države. Juče je naša informativna emisija Nacionalni dnevnik bila ubedljivo najgledanija informativna emisija komercijalnih televizija, ali i najgledanija emisija televizije Pink sa rejtingom 14,5. Pratio ju je svaki treći gledalac u Srbiji koji je bio uz male ekrane, odnosno 1.417.000 gledalaca. I uz malu nevestu juče je bio rekordan broj ljudi, čak 32,63% u terminu od 17:30 i 27,90% u terminu od 19:05 kada je bukvalno pokosila tursku seriju Asi. Emisiju Sve za ljubav pratilo je rekordnih 1.835.000 gledalaca, što je čini ubedljivo najgledanijom emisijom u 21 čas. A uz 48 sati svadba je bilo 1.538.000 gledalaca, što čini da je popodnevni i večernji program Pinka apsolutno bio izbor gledalaca Srbije. Tome doprinosi i 1.214.000 gledalaca serije Nasleđe jedne dame. A u top 20 plasirale su se i serija Noć u junu i Nemoguća misija. Televizija Pink i ovog puta izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.